nang username ke kochar pisi chato ani Teronpi sorry Teronpi pisi chato kadi gadi alright no problem thank youไม่ทั้งมันตั้งใจ expect ปีนี้ให้จีบุสิแต่ไม่ไม่ทั้งจีบอร์ละให้เป็นสิกิลองปนเลยเหรอwinner สิแต่ไม่ first question เป็น second question ละ question 2 round มาติดีละ 2 round question แต่ tough โอสิไม่ทั้งจีบอร์เป็นสิtag ดุนโล answer tough question สิแต่ไม่นี่ดี tag ดุนโลละเป็นสิ top 10 อันลีดุนโลละเป็น winner อันน้องจีบลองปนเนาะไม่ทั้งจีบอร์ละให้เป็นสิNili ka Charlie Bom adim laki Don Bosco Higher Secondary School lapen Nili ka Charlie Bom Nili Charlie Bom ang deng laki class 9 Ni Imin Life laki air hostess Nili pai pen nili po hansi aprang si nili hin pen kiro pajirbon po at himati lato ni hanang support o matidi ni hanang inspire pon po mane beleg at tumalam sa mi ni hanang than pon po kit hanang pari pon po lato mason nonson la beleg celebrities lahay tumahan si dami nang than pon latum sinang support pon po lapin nang than pon ni hanang inspire po latumen si dami inka alang li tumen si dami ni hanang than nang pari pon po lason nang chi halason le tek dunon lason ne peni dunon lahay lum akahinohin ke damri lahay Charlie dun tham nang ni lason nang ni pon ni han lahay ke thanang pari pon man sin han na inspire pon bom po la si beleg ahin ta ni hanang padun lason kan ta me thego bon Facebook kan thegla kan nang lining hang nilining hang oge kan bisi tame alama ki ni mama sinihan kit kyan bunon lahay bunon sob tanang than ma tidi beauty patient bunon ki kan bunon la ni mama sinihan inspire lo lahay ta thek nang ji la soning bisi ki kan ani ning hang oni tenanda Vothatlangso Miss ZKYF lang ka chapate do nang ko mas na than cheng anang ni mama sinai than cheng lo ne ha dak chempati do nei pusi ta me exam do boy mahala sut ke nang than the he la pu exam jut po puhut audition nang le po pu chi ni han nang than no ha dak chempati do nang ji so nang ji ante Vothatlangso KCS do man picha kero pipon po Vothatlangso KCS committee tum pusi ta me alang li tum ta paan akit he opportunity ki
kopilo non ovekimi tum phan pusi tami alang li tum han ni choro par pik lo pan ake the opportunity ke wana pod non ovekimi tum han encouragement kipi pon lo lahai beauty pageant pusi tami non ovekimi tum han encouragement ason no laki belega hin da theknang jilo ka char li det kali ki kan kilun punon chat punon ki kan aning hang tum ki kan chepaklang nang po beauty pageant platinang fashion show na ni opportunity kido ake the lahai dong si dunang po na si KCS committee tum pusi tami alang li tum ta paan chibor even si non Miss ZKYF beauty pageant ke wan lo la si nilihin pen suri kardom pa jer iklo kardom Natin sponsor dongkam ka Honda showroom aphan pisa kira pipon nili ong hemari group hansi tami nili choro par piglo athe mate dongkam kam Honda showroom pen alang li scooty ke wan pon mane winner tumhan scooty si ki pile he laki scooty phanda dalilo non beleg non ovekimi tum phansi tami alang li paan pathek ponang lahai ta pathek nang beauty pageant pusi tami lahai dak charli ponlo bule te hanani niki dun ta thek poma tidi so basi alang li phansi tami nili hen penchoro par pikla nili ningarong ma nang chathani thek de loko an sini ningarong ma hedi mane hada dak ke haiben mane ningarong chu ong kopisi bu po ne mekri si wang rong lo nang than thek de lo ningarong kopisi nang chathan chu lang ne ningarong chu ong la an lo jo ning kang sam ningarong penang li la Miss ZKYF lang kapacipate din panang li commitment ke mathala ZKYF la bangke nilitum la 2023 aning kan he la suho dahala dak Vothatlangso face of karbiang long bimati di amasi nili bangta mises tum ta do umasi nili chepate dun lo man nili supi phanta nili cheponde jar he amahala dak ala nili ba mises na to winner le he alang bangke first runners up sinang undun lo amasi to lata ZKYF long bethe pusita me pathek dunang ma pacharli dunang pusinili mathal he ama sipining bang padun thulo ang ke haita haidet lo he nan mo penasal bura bang pula I am in life bang yaning ke hang ating piala no nang lihin pam nang pilo ante pu lang li phan am in life kanang lihin penat nili sar bura bang ke uso pima ning ke hang labang nili nang bor idun po nang tum akam le pachunoi pusialang bang he pu bom he nili nang karchak dun bang ne dolo nang bor idun bang ne dolo pusialang bang ke isilam la archak backbone lo he la lo parke nili kem nili hin pen ke manga bang ke DC pachemanji pujal he masialang bang ke air hostess simanji pujal to oso ake mang sike thelang ining ke hang ta do nang ji mati jar le claim pusita me ining ke hang son em pamelo pulote ki un e son ave mati di munit tum ke la si em in life alang bang air hostess pulo on to air hostess pacheman na mo next la pejo pen pulote ajada son ta un pu masi alang ke em mateng sinili tum ta support dun lo asi air hostess si chemani pujalo alang bang pen kiram tang hudang list tamelo pre kapacipate dun pen chipalong ne sona thekno ko pilong nang lihin nang jame chipate dun tang nili chapate dun cheng la ke karbiang long moms dancing star long he first aning kan chapate dun lo season ko an hune la ning avedelo season 2 hut chapate dun lo bang haidun de le he mopen bubo mason si che bor ilo te un e sona ve ajata un vek ji bor hi i limithang ning hang pet pulo te un bumasi season 2 hut unun de lo masi season 3 hut ni winner van de lo lala jo lamang ke napendet bang ko lang pre kapate along ka prek bang ke chepate dun ji pustame la dance hin chepate dun pusita mane Halloween pen pusita mane dance India dance na hai long pen ta aphan message ang le o he dun jima pusita bon sita me nilita pan bang ke cholo dun de lo nili sumar ta thebom lo amasi nili dak mo pen pubom si Vothatlangso face of karbiang long he beauty pageant he ladak se pate dun lo ladak message pen winner ban lo to atenon kapre kapie po pan stami lason ke Charlie hin sami paprang nang la pen ka Charlie hin paprang cho tag dia ko non son kilun tikan pen kanang lo kapre long re paprang de nang pupi nang lihin pe mises nilihin pen pudam ji bang ke majo badu apai apotum pusita me ajehak tum ke is lahai aleve jat puning je det titima tidi lasi
to ale ave akam anabang ke war et nang po bon si tame esomar thek nang jibute aprang si ke lo hin thek nang po lo hin thek dat lo pulo tang te lahai out knowledge hin beauty pageant ho ke kan ho kilun tho lahai ta ka heno kam kalima ti di lahai ta osomar tu maning hang pute pachar li dun nang padun nang pusinili nutin nu kaprek apai putum phan pusita me nilihin pen kachuning riason lo ba osomar hanta aning ke hanga son papa pleng nang lo pa thek det abhi si nang litum osomar tum ke manga son ta papa chundun tami pusini lihin pen bangke kachuning ri lo ba pa thek nang pusami kachuning ri lo anu kaprek apai putum phan pusita me nilimian la ke horising teron nili nonamat ke lakha phorong khang constituency mondol youth president apenan punang lisipyak lengsi dak Miss Vothatlangso Winner kilong pen ko anang lining karong nili ke ining karong bang ke lapuson lo la pan lo ining karong lam si mane rata phan mane an si je than thu thek thet da lo ning karong thu ong nili supi la alam pi la pana along e ke wana pot ke nili ning karong da mane che than thu thek thet da lo rata phan mate ne nang lisipi akleng phan ku bisi kabam moti lote kapachaman kang tung nili supihan kapaman kang tung ba la puson lo je nili supi bang ku pima ke claim ji nili mane un an ke nili ke apae po tum ke mane kapor he akhoros sikiri pinang pomati lasi nili supi ku pima ka charli lasi claimi pai po blote nili ke ta nili bor i pinang kok he